Kublai yapi waro. Naka gospel kat kamu Lukas. Talanong baningkong dekat popra. Ngi pulai kumne. Utau angel ulawan syaka Maria. Barula ong kublai kabardap daga jingaye. Utrai udon batfi. Lakar ku karpang yapi napdeng ki kentei boro. Kadba ngidang Pankre na pandaga singi borom jaka Maria taga singi ngin puson halor kane ka jingi kai ba u angel Gabriel u la ai ngi mataga singi kan mau kine ki kintien ba u angel Gabriel la kren kide kintien amde jongu de jongu ble pa bala pha e u angel Gabriel Wan syaka Maria ban an ai kaneka kubur. Pagi yasngo baka Maria kalalong kabardap daga jingaye. Pan sutu kane ngin pai syaka gospel kat kum Yohanes kalanang baningkong dekat kandriu ni pulai kumne. Naka jingdap jungu ni boro ngilayo pediang ya ke jingaye halor ke jingaye. Kane kadesha pamu Jisu. Tementang isu tu balai ke Maria kalalong kabardap daga jingaye. Amar kala long kami jong u Jisu uba aingi ke jingaye. Balawandra na benda jengi ke jingaye. Nagane kadao bangi pai se ke Maria. Agad jingin jungi aga jingin mansin jungi kalong kabak kloy ban yarap ingi ban pediang ya ke jingaye ba tangu Jisu la banai u Paulus bakwet aga siti jungu syaki Ephesus kalanong baningkong dekat san bat ndriya u hikayengi ulamang lupa banting khun yangi dau Christ Jisu kumne kalalong ka mon bad ka jing sumha jungu knang ba baro kindup yero ya ka jinga ka ba ulathe se halor jungi au khun ba ede jungu te wat klet bangi phai shaka Maria aga jingsha ngi phai shaka jinga ba ujisu ulawanra bat udang ayingi Tingin de ban sutu bakla ni. U angel Gabriel ola ong ya Maria kalong kabardap taga jingaye. Ti mangiru aga jingi mansin jingi tangi ko ban long ki bardap taga jingaye ngiran kam ke jingirap jang ka kami beneng kaban yalami ngi syau Jisu bar uban pandap yangi taga jingaye jungu. Teman-teman singi ngin dua karpang na benda por kiba pang cancer. Zaki don kiba hayin jumpi hayin kiba pang cancer. Ni kiwi kiba tiang ya kejing pang cancer. Kiba lapa test buat ke result kampat poi ni kaban kan mau karpang iki buat dua na benda jungki. Buat ngi scam lembaga jing silent juga Maria. Boleh usah tesai ke jing buat ke jimpan koi. Baru boleh beran bor. Lembaga jing asylum juga Maria. Kerkuyipi hak keteng pang baru kun baru mensimbuk kuat. Amin.